tugutikana nayo yogocoka kwa matema giceri tukuria rero nigo namba nyingi yanyaka gocokia chinsemo chia irianyi egie gotoka imeye ward ya Bogeka bunge ya kituo cha South ya county ya Kisii kuna njira ya moyo kwene kibunango nyora bare gosenko nyora bare ebibande na igo nkobwatikana amo nugochika kurwaso umuraibu ensena boigo ewisara yoborendi baime una Kenya onde bwa statakiri gwakanigwa habeza chindi chino chinga kya kwiri kya kubwata ebibande murigito diponi asanya na mange okuburwa kw'ebibande nigo gukwirira bange gutanyora obokoreri ananikurwa secha bisi che serikali abamenyi be location ya irianyi nabo igo location ya Bogeka igutuke bunge ya kitutu cha South nigo bareneke bakogokera maya yomurai wense Dr. William Samuel Ruto korusia ogwakanira omurobirio oikerana ase kenyoro kya ria manoti ni Janet Naliaka Mironga chief irianyi location gambia abami toto korana bwegasi. Tunashukuru president kwa nafasi hii ambayo ametujalia kuwave hizo pesa zenye zinashughulikia mambo ya vitambulisho. Watu wetu wameshika vitambulisho bure. Tamareta Marungu Fred for irianyi Bogeka ward kitutu cha South lero twabate exercise kyo kubatie bibanda kwanza twakere serikali yetu ngambu yamano ase okuweva levi yo wa ekubati kebanda 150 iyi arenge nitaso mwananchi ya kabere twanyore demand y'abantu bakwate kebanda lakini transport kogenda paka aliyo bisi tutakonyara nanyinabo umurobirio igani igororekanire gokeja egurubenene ase binyoro anengoro kukeronika kemitonyego egetambuliso pyane egiasirete na butimbu atubesa ngo ikera town ngwakero musimi gwaito Frederick Marungu ngambi ya mono sana so torenta angega twanare ko batoko bwata ndio mo Fred Masio ngambi ya mono soko tulikelia angega twa mochanda sana asoko toi transport kuchudo mbale gaiga mbaba bali batasomete lakini babote miaka 18 batabwate kebanda mba konyora government services muntu nare gaigo rwarete lakini obado batikibanda ta konyora sha twatigara gutwara obokongo ase community kurengana no kugania okonene koraroro korwa sabamenyi chinsemo ao serikali nigo ya buri gwegenderere koenana. Naomba wapate kuongeza siku ili wale ambao wajafika hapo wapate kufika. Nambaro abagotu batanyare kuike batabwati nebese lakini asingi ncyumushimwa rodubyanga tihare tivinti bimasinani yangega iyo twari goteba na indinga bono banta bamba kwera gaki na indi akore kya cyamente nabantu bandi barona barabaga ni tugumi naruri abantu kirwase kirubutigandira ko bwata abale mafu sabali batasomete bonsi asubwe kubona abantu basemigwa obuya bwo kubwate bibande nabo igokwererwa kugundua kwamba watu wetu wengi hawana vitambulisho. So ni ombi letu kwamba tufanye hii mobilization sana kwa ground ili watu wetu waweze kushika vitambulisho kujitayarisha kwa sababu ya kura ambazo ziko mbele. Imeturahisishia kazi maana tumepata watu wetu hapa kwa wingi. Onde wensi uranche achiche tubwaterane nande torereri tukulinde ega tokonya abananchi banyore kebande ega basoke baberigeri karababate government ID kureka se ward ya Bogeka ebunge ya kitutu cha South eliane nkuru kwa Dipon Asanya.